বড়সকলৰ ধৰ্ম বুলি ক'লে এই গুদি বাথৌ। खुंगा जिथि जारिमिनारि संकस खेराइ फोरबोआव BPMनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि। सानथामनि हाबाफारिजों खुंगा जिथि जारिमिनारि संकस खेराइ फोरबोआ दिनै नैथि सान। खुंगा जिथि जारिमिनारि संकस खेराइ फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। बर'फोरनि गुबै धोरोमानो जाबाय बाथौ। बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय सरकाराव फैब्ला नांगौ जानाय सुबिदाखौ खालामनानै होगोन। बेजों लोगोसे जारिमिनारि संकस खेराइ फोरबोआव फुजा होनो मोननानै गोजोननाय मोनदों होनना फोरमायदों बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव। जेতিয়াनेকি सरकार আহিব তেতিয়া মই যিখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে যিখিনি সহায় লাগে মই এইটো দি দিম। गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो खुंगा जिथि जारिमिनारि संकस खेराइ फोरबोआ सानथामनि हाबाफारिजों भारत भुटान सीमा ओनसोल रायमना माहारियारि पार्कनि साखाथि संकस दैसानि सेराव थानाय दायनिमारि बलाम जरायाव दिनै नैथि सानाव बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे BPFनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी, उइलियाम नार्जारी आरो गोबां माननि बाथौ सिबियारि आलासिफोरा बाहागो लादों। गुदि बाथौ सिबियारि সকলৰ লগত একেলগে এই থানচালিত পূজা কৰিবলৈ পাই মই খুব আনন্দিত হৈছোঁ আৰু মই ছেটিছফাইড। যিমান দেৱ দেৱী আছে সিহঁতক আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। প্ৰাৰ্থনা কৰা এক উদ্দেশ্য একটাই যে আমাৰ বিশ্বত শান্তি লাগে, অঞ্চলত শান্তি লাগে, অঞ্চলৰ উন্নয়ন লাগে। এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আমাৰ গুদি বাথৌ যিটো আমাৰ বুঢ়া বাথৌ বুলি কয় আমাক যাতে আশীৰ্বাদ দিয়ে, ইয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আহিছোঁ। বেলেগ একো নাই। মুঠতে এই বাথৌ চিবিয়াৰীসকলে যিটো উদ্দেশ্য লৈ পেলাই আজিলৈকে এই বাথৌ ধৰ্মটো ৰাখি আছে, ইহঁতৰ যিটো চিন্তাধাৰা এইটো ফুলফিল হওক। আৰু আমি যেতিয়া নেকি চৰকাৰ আহিব তেতিয়া মই যিখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে যিখিনি সহায় লাগে মই এইটো দি দিম। মই কথা দিছোঁ। মুঠতে বড়োসকলৰ ধৰ্ম বুলি ক'লে এই গুদি বাথৌ, বেলেগ আৰু একো নাই। আপুনি কোনোবা সময়ত বেলেগ পৰিস্থিতি চাই পেলাই কোনোবা ব্ৰহ্ম হৈছে, কোনোবা সৎসংগী হৈছে, কোনোবা খ্ৰীষ্টান হৈছে, এইটো বেলেগ কথা। কিন্তু চবেই জানে যে বড়ো সমাজৰ, বড়ো জাতিৰ মেইন ধৰ্মটো কি বুলি ক'লে গুদি বাথৌ এইটো। আৰু ইয়াৰ উন্নতিৰ কাৰণে মই চৰকাৰ আহিলে যিকোনো সহায়টো মই কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি। ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ মই আলোচনা কৰি আছোঁ। আপোনালোকে ভাল প্লেনিং লওক যাতে গোটেই দুনিয়াৰ মানুহে এই অঞ্চলত, বড়ো অঞ্চলত আহিলে আমাৰ ধৰ্মৰ স্থান এই গুদি বাথৌ থানচালি যাতে চাই পেলাই ছেটিছফাইড হৈ যায়। তাৰ কাৰণে ভাল আকৰ্ষণ মানে প্ৰজেক্টটো ল'ব লাগে আৰু কি, সেইখিনি কথা আছে। জাকজমককৈ কিন্তু বিগত 10 বছৰে যিমান উন্নতি হ'ব লাগিছিল হোৱা নাই, আমি প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ। নাই নাই, এইটো আপোনালোকে উন্নতি হ'ব, এইটো হ'ব। চৰকাৰ আহক, প্ৰজেক্ট বনাব লাগে, প্ৰজেক্ট বনাব লাগে। আমি কৈছোঁ, কথা দিছোঁ মই, চৰকাৰ আহক, মই সহায় কৰিম বাছ। संकस खेराइ फुजाखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै गुदि दुलाराय बाथौ साननि मोनसे आलोचना सभा जागासिनो दङ। बेवहाय थाफानो मोननाय आं जोबोद गोजोनबाय। आरो दहाय फुंनि बाहागोआव बै बाथौ थानसालिनि सिङाव जोंनि बर' जाथिनि माखासे, जोंनि बाथौ धर्मनि माखासे नियम निथि, जों बोरै फुजा खालामो, सोरखौ मा होनो मा होना, बेनि गथै माबाया बै थानसालि सिङाव दङ। बेहाय फुजा खालामफानो मोननानै आं गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो आं सर्टकाट बेल' खोथा, गुबुन गुबुन धोरोमनि मन्दिर मस्जिदफ्रा बा ब्रह्मनियानो जा बा सत्संगनियानो जा, जेरै गिदिर गिदिर मोनसे डेक'रेटिभ माबा बानायो, जोंनाबो बे बाथौआ बेबादि जानांसिगौ होनना बुंदों। बाथौनि थाखाय सरकाराथ' फैखागोन, आं बुंखाबाय, खोथा होबाय, कनसेप्टखौ हाया बेसेबां गुवार बिनि फुरा लकेसनखौ हो,
आरो मोजां कनसाल्टेन्ट लानानै बानाय बर'नि जिथु गुदि बाथौ धोरोम बियो जाहाथे फुरा फकास खालामनो हानाय बादि मा मा नांगौ मा मा नाङा सोजोबखा एकबारैनो खालामगोन आरो नैबे संकस दैनि प्रटेकसनखौबो लाफाखा बे कनसेप्ट पेपाराव एस्टिमेटआव होगोन बिथांमोना बेबादि बानायथों आंनोल' होथों सरकारा जोंना जाखागोन ओंखायनो बानायखागोन खोथा